lapho bakhathela. Njani kodwa Princess Mngejani bacho ubawa umama Shiho. Princess Mngejani bacho baba wa Chitela ngena mangwane pulele kinelwa kipula mangwane pulele mangwane pulele kinelwa batsho baba wamabutho bonke bayokuhlangabeza ubabethu Ngonyama. Ake sithi bayede bazasitshela ubabethu maselafikileko
Tsonga dance ni CBCD. Yathokoza. Unity niya ifita, ay, Sanborn. silibona ngemretse yebo emri mkhulu yabona ngqondo yanzima wathi mhlabeka iba yakhula ngomkhako adesinye zabo khula ngesifoni nakuyibhongo sibona nganina ibhongo sibona ngebilethe buduma ngamasokosokile sikwegwesa bobingweni esahamba lukweluleka umbana Kweselithi uzobili izobona ngoba sosele
Mbani alo gcwele kimi lo ngiyaphila kodwa mangibona lokho ukuthi ngishifte lo noma ngibana ngabhalwa lapha noma ngibani la uyangena akunamnyango la yeke wena nani benikhona kamanje ufaka amazazi ukuthi ukuzifihlelana hayi susa lento le ya uyabo ungaphozi usemsebenzini la wathi public siyabonga lokubambisana okuhle kangaka esinako thina siyinyuvesi Uma cosa que campo, y no me quiero
kodwa nabaphansi kodwa nabamhlophe obahudana bamncane nomkhulu bathi makhosi ake nabavelayo bathi the executive mayor Wabudifale of the Lapagote local municipality, not Dr. Mwezi Batada Nikon. Sithokoze umfazi sithokoze noDr. uMaunoteli okhona lapha sithokoze noma utophumelela sithokoze kakhulu iChief Director eKota eGauteng wakiwa Kekana sithokoze kakhulu wakekana sithokoze no superintendent uKosta eMpumalanga okhona lapha sithokoze zonke inkambeli abakhona lapha nemvakashi ezivela phesheya imbala namakhosi avela lapha eZambia nezinye imvakashi mhlambe engakazi sikhulume ngibe isandla phezu kwesinye ngithi ikhohlo nokunene ngiyathokoza nonke mina engikhona lapha ngizozama nokho njengoba namhlanje sikwiminyaka ema-40 sisitshaba ngoba sinelimpawu ezithinye zihlukana nezinye imitshaba sisitshaba samaNdebele ngoba sikhuluma isiNdebele begodu sigida isiNdebele sisigida nemibhino yesiNdebele kuzizinto lezo zenza ukuthi ekugcineni kwelanga sibonakale ukuthi sisitshaba samaNdebele mara ngizalisa izinto esekukhulumileyo esisho ukuthi ikusasa kwabantu silandelana njani ne-etiquette uziphatha njani ebantwini nakhe sakhona sonke ulandela lezinto engizitsho kutsho khona ukuthi singaba sitshaba esingcono mara okuhle ukuthi uzabe ufundiswa eyunivesithi nezinto ibe makhosinyana amafitshane nje sonke ekugcineni kwelanga sithi sivele eyunivesithi iphepha likambereko sicala wena ukuthi uziphethe njani iphepha solibona kuwo
ngendlela uziphethe ngayo. Ziningi iintjhijilo esiqalene nazo namhlanje sinenabomzi omkhulu wokunene. Abanye bazibeka-ke basho bamakhosi, and abantu bekhethu bayathanda ukusapota izinto ezingasizo. Zizinto lezi ekade silwisane nazo ziphele eSewula ye-Afrika. Kunenkinga uchairperson we-Provincial House of Traditional Leaders eMpumalanga, the minister no-MEC bazakuvuma nawe ukuthi isikhathi esiningi eSewula ye-Afrika imizi namkha bangebukhosini bahlalela ukulwa, bahlalela ukukhupha ngamehlo, abasenasikhathi nesokuqala abantu babanga intulo. Sithi thina ngaba ngcono kwenziwe ama-geology tree basahleka ukuze mhlande balwabo sibatshengise wona ukuthi nilandela kanjani. Sithi thina akusibuhlola nasithi umthetho wesintu awuthuthukiswe ulingane nalowo wabamhlophe. Ukuthuthukisa the customary law to be equals to the Roman Dutch law. Akusibuhlola lo ngoba itsho ukuthini into ethi civilization. Nabathi awukacivilize batsho ukuthini, kusho ukuthi bathi lisa indlela ophila ngayo wena muntu ndila uzophila ngale esiphila nayo. Kuyini development? Kuthuthukisa abantu ngendlela abakhuluma ngayo sifuni development, sifuna amanzi, sifuna electric, sifuna ikliniki. La yi-development. Asifuni ukulisa thina indlela esiphila ngayo basitshengise ekhaya. Sithi asithuthukiseni umthetho wesintu ulingane nawo lo wesikhuwa. I-King's Forum of South Africa sebakhulume khudlwana ngayo. Kuliqiniso mzwa wethu. Iinkompani zimacalanga azubethela umuzi. Sithi ingwenyama zonke asihlanganeni lezi zisemthethweni, ngoba kunengwenyama ezisemthethweni kunezinye ezingasesemthethweni ezirorarora ngehlathini apha nazo. Ngesesazi ukuthi zikhona nokho ezirorarora ngemahlathini apha. Mara-ke ingwenyama zonke ezisemthethweni ukuze zikhulume ngelizwe elilodwa embusweni neentjhijilo abaqalane nazo bakwazi ukuzilungisa baboke. Begodi sithi kuhle ukuthi ababusi bemvelo batreyinwe emikhakheni eminingi ukuze babuse ngcono ngezwisiso yemithetho yanamhlanje. Unesikhalo eNkangala district nesivela kwa-health ukuthi iNkangala ingenelwe muhlwa ukuthi abantwana bakhulelwa basesebancane kule Nkangala. Kutsho khona ukuthi abobaba ngithi sijame ngenyawo siyikhalime lento namkha saqinisa imithetho esiphila ngayo. Lento yabantwana abazakukhulelwa basebancane akusiyo nto esiyikwakwazeleyo. Lento mntu sijame ngenyawo sonke silwe nayo. Abantwana abakhulelwa basesebancane nawulandelelako ukuthi ngubani owenze lokhu ukire indoda enkulu engiyo. Nina abantu abakhulu
ake sibili nenhloni kanye silisa abantwana abancane abanenkolo esibathembisa amakhoku nempride hlukane nabo ukuze basamandebele kusezandleni zamandebele kuzaphuma kini ukuthi nina nikhetha ini ephasini apha mzwa wethu ngihle ngikhuluma iminyaka neminyaka ngale ndawo ukusuka bayede ngwenyama abo baba bangasikima lapho etendeni bayede ngwenyama phakathi komonasya yamakhosoke kampoko idlula mithi kamasokasokile sihlangwe saviwa kwezidlula ezinye inhlangu yingwe yakhula ngomhlako kanezinye zakhula ngesibonu nakuyingwe siyibona ngani na nakuyingwe siyibona ngamabala nakulibhongo silibona ngani na nakulibhongo silibona ngemretse ngeyabhodla emrimhulu yabhodla ebhongo yanzinza umakhosoke ngokukhoselisa amakhosi kumabiza sabele ngongakhethi ibala lomuntu wathi mhlane wokuthatha indonga yakhe ebandla wajama abaphasi wajama abamhlophe wabahudana komncane nomkhulu wathi Bayethenkosi bayedindaba ezitha bayedingwenyama thatha inkomo nasika amakhosoke kumakhosoke kabhoko ndlula mithi kamasokasokile isihlangu esavika ezinye ihlangu ingo yakhula ngomkhako kanti ezinye zakhula ngesiboni nakulibhongo silibona ngani nakulibhongo silibona ngemrethe nakuyingwe siyibona ngani ingwe siyibona ngamabala ngiyaphohle emrimhulu bayikhombe ebhongwe yanzi Sulilihle labosodikwane elehle intapeni thetha lalingathethi into thatha inkomo nasika nqaku kunqaku ngomzimba wakhe badunqoqoko nanyawo zokhomba kaduka dangisisa mangisizitabu sinagombana sikhwekhwe selitshe uzombilitshe umntwana ngwabasonsele inkomo ngebamusika mhlanga wezembe inkomo zulu nabantu zulu musikunaenzasi uyokunaka mkhothe uyokatha inkomo nabantu thatha inkomo nasiya yakancaku ngomzimba wakhe ihlungwane elizinyana labondunakabi elehla ehlohlweni lehlela imhlambi yamadoda lehlela yabosikhethela amacabunga kubonzunza kananasi umhlana sizabathatha sibathele ngekhuna umhla kusala umzwa maphi wabodu kusala umrena masitsha amagobela ambonele besithi amarena okuthatha ngani nguba basomnungwane wamathebe umhla umfazi wakanzunza azakuthi nihleka nengwe nihleka noncaku kanguduma aja silwa nesitubulo somlandukazi ekubeni sikamthise sikhona umthisa simthathanga ngalutho samthatha ngenyanda yamasemula samthatha kutshanga ngokufuna amazibulo kaBhalunye ngiduma kamasokasokile sikwekwe sakovingweni sikwekwe saphala ukweluleka ngombana kusigwegwe solitshe bathi zulu musawuna uyokuna yenzasi uyoqeda inkomo nabani kusombilitshe ngumntakosele inkomo usika mhlanga sebekomo nabantu njengomlambo ozula amanzi bathi zulu musawuna uyokuna yenzasi uyoqeda inkomo nabantu bayethenkosi bayedindaba ezitha bayedingwenyama sitshaba sekhethu sitshaba sikababa ningakhe ningasikima lapho nikhonapho bazawukuza banilethele leadership khona nizogoma lapha nikhona ningasikimi sithokoze
Siphetheleni ubaba uBranco izandla. Sibuye sithi bayede. Bayede. Yabezi. Amabhalabhala. Ngaphandle kokona isikhathi amabhalabhala ngokwenyama ne. Abanje. Yeah, but you are not. NOC is the organizing committee, right? So you can't have this thing. LOC that side. All LOCs. Take a green, leg, yellow, grey, blue, what's that? So
All text was no, baba. Amakosa na mka ngalumya ke mthengo waphose nje please. Please ngiyacela. Sorry. Sorry, ukulalela space la. Sorry. Good. Okay, fine, sir. Don't